njui yarikia kuma thiini wa brooder twikaga vaccination ya mbere itagwo Marex, na Marex ni murimu very dangerous. Marex ni murimu tuaga nguku igie na wonje na yoneke ikiharwo na nguku iyo ikagia a purple cob yayo kana igatwika darkened, niri na sign nyingi muno. Marex ona warikia go vaccinate nduri 100% sure kuringana research ati nguku ndikarwara murimu ucio. Koguo kiria wikaga ni kurumirira makinya tondu vaccination ifati ukorwe o ginya no muhaka ayiko murimi wa nguku. Twarikia kuhe vaccination ya Marex tugathie after 7 days tukahe vaccination ya keri itagwo Newcastle. Vaccination ya gatatu meheaga on the 14th day niyo twitaga gumboro. Vaccination ya gatatu tumeheaga on the 21st day niyo twitaga repeat of the Newcastle. Vaccination ya mwisho niyo tukahe gumboro ya mwisho. Twarikia kuhe Newcastle tuthiaga he gumboro Newcastle gumboro tuka make sure ni twa repeat Newcastle maita meri gumboro maita meri tukahe Marek imwe. Ugithie kuhe vaccine ya Newcastle muthenya ucio rucini ufatie ku withdraw mai mathaa meri. Vaccination iheanagwo either rucini kana hwaini, na utanahe ukamba ugatunya nguku mai mathaa meri, na mai ndukahe mai mena hydrochlorine. Koguo mai maria makuhe vaccine no nginya makorwo matherukitio na magacool later nigetha ukio mahuthire kumihe vaccine. For example, aiko njui ciaku ihuthagira mai lita 5, ufatie kuhuthira 40% of 5 liters nigetha unyihie mai macio nigetha ihote go take vaccine iyo within 2 hours. Muthenya ucio wa kuhe vaccine ndutukanagia vaccine na vitamin yo yothe. Vaccine iheagwo ni vaccine. Vaccination icio twarikia go treat ni twetagirira nginya wiki ya gatandatu na wiki ya gatandatu na wiki ya mugwanja. Na thiini wa wiki ya mugwanja na ya gatandatu tuheaga fallpox na tukahe fall typhoid. Nguku citu ni vaccination iyo tuheaga. Twarikia kuma hau on the 18th week iyo ni nguku rathi gutwika machua na ni machua fiu ni twika kindu twitaga deworming. Koguo twarikia kuhe vaccination ya mwisho thiini wa thiku ya 28 ni tugoka ringi tuhe Newcastle na tukamihe after 3 months. Koguo after mieri 3 yothe tukahe Newcastle. Na hari undu mwe very important no undu uyu ni provetwo ni doctors veterinary kugiura mbura gukie rukunguruke ni ufatie ku vaccinate nguku ciaku na Newcastle, tondu hindi iyo nguku ni ikoragwo na possibility ya kurwara murimu ucio wa Newcastle, kana kugiara muno na kure ni ufatie ningi ku vaccinate. Koguo after every season ye kiuma mekaga sure nguku ciaku ni vaccinated. Na kindu ufatie kurora muno njui ndwaru ndukana vaccinate tondu ni ukoraga no ngimenya njui ni ndwaru naki kuri hindi ungithii ukore njui cie ndal iguithetie mathagu itirathaka. That is a sign ya gukwira njui cio ni ndwaru. Njui weak de vaccinate agwo. Koguo ni ufatie kweheria njui yothe weak gatagati-ini ka njui iria vaccinate nigetha ndukorage nguku iyo. Na hingo yothe ugathi kugura vaccination ukamba ukaroraga batch number na expiry date. Ndukanagure vaccination ikarite muno. Koguo uroraga vaccination iria ina date ya hakuhi kuthondekwo nigetha igakorwo iri active. Na mahinda mothe uriguraga vaccinations ikoragwo yohetwo na ice ni undu wa gukorwo igitwo tondu ingi expose thiini wa rugari kana riera vaccination iyo no twika reactive na ikabiria gutwika free. Koguo warikia kura vaccination teng'era na ihenya tondu ikoragwo iri active kuma ma fridge for only 2 hours. Na nikyo twambire gutunya nguku citu mai nigetha hindi iri thio have vaccination ikunywa mai macio na ihenya na vaccination yaku irute wira.